power pai na election thengnar madadi karpadadi yam saying naida akhoi free and fair election 100% di oiraroi an aina sida haijari se BJP na sarkar paraga election thenadadi BJP mulani na pabiriba logic to adu tobigano. Hello, a very good evening. Welcome to Manung Hudna. Manung Hudna mein ampun pudara muchege. Manipur ki crisis ki marakta Manipur ki political crisis lakhiba. Aduna Manipur se animated suspension thama matung da Manipur da president role se how kiba February ki tarik tarahum do isini aduna lakliba 2020 ke 6 ke February tarahum do chahi mabung phar ka daruba. Aduna marak sida jik hana palamba BJP sarkar se hajik tanik laga jik se Manipur ki film je kari film da lairi. Aduna makhoi se madhangi election lakum tam da sarkar se amuk marak sida semau da butar gare makhoi kari film oigani hai se amna masida sarang na dana Manipur ki MLA mayam khak sarkar sem no gi akoi gi taksan bada Delhi se anjan chat ki wafum julai rabane aduna hanak marak se anok development hai gadra Manipur da akoi gi irang si marak da wa sung akoi gi sunga ngang gi da ba leibak mayam expect torom ba adum ba India gi prime minister power Manipur no gi khongchat la ame adu gi makha ta bada BL Santos BJP gi Gen Secretary Organization mahak la mutung da Manipur sarkar di sungsoi soi da semgani haibagi akoi gi Manipur gi praja mayam da amadi MLA mayam da thazaba piramagi wafam lei aduna masigi makata ba another development amada KUKI jo council gi makoi gi maroi ba su group to leiba tongan civil society organization sing maming oina palaba kotu na sing ba ITLF hariba tongan ba makoi gi KUKI jo kangu gi oiba mifam amuk November ngarang nahan da koi gi GOVT da fam gi bane aduna taraga mangaga taraga taruk se numit ini gi fam ba mifam sida tongan ba khoi ngasi gi pause sing da tholop pau gi matung ina KUKI jo council amade khoi gi lairiba Manipur gi hajik popular ministry popular government ama sem no gi da mukta KUKI MLA sing hajik anytime yabagi film the lady habagi wafam sing go lady adu karam ganda na traga karam matam yagani have official lautopi wafam the lady aduna ngasi maksu tongan ba thoi ba pause siga mari leina hajik lady ba wafam sida hajik maru ina UPF amari KNO gi maike de gisu hairiba sumba wafam se masi aseng wafam nate aduna Manipur gi pauche sandoi ba singna paula na sandokono haibi wafam leire even MLA ani maming oina pallabada MLA si Singar Assembly Constituency ki Chingnun Thang amari Saitu SC ki Haukhlet kepge na su ngasi tholok pachi gi matungina adum ba wafam ta pukat ki ba gi wafam leite aduna hajik phau gi oina leiriba makhoi gi maike de gi Manipur gi ano popular government shema matamda ayaba leitri haibi wafam dune aduna Manipur da popular government sem ngai da makhoi gi oina di hana makhoi na talaga lakpa separate administration in the form of union territory haibi wafam se hong leite haibi wafam sing mudune jik lai wafam se aduna Manipur kari sarkar sem batara hajik laiba KUKI MLA sing si Manipur ki sarkar sem bada yaw doribra haiba wakhang sini kari makhoi yaw roidaba targana Manipur ki si hajik popular government ama sem ngam doribra center na haiba gi wafam sini hajik laiba yamna khoi ki charang na ba dum state sam kakse aduna maroi nga se we will have a topic will KUKI MLAs join the popular government aduna I welcome Oda Chongtham Bijoy socio-political commentator Oda utara mukchege Loinan Oza Rinku Kumukchamni, editor, Imphal Times. So I welcome both of the guests on Manung Hutna. Will KUKI MLAs join the popular government? I was absolutely like to get. Hojiki khabar khara de yauri ba KUKI MLA sina popular sarkar amase madi sagot kani harise. Masi ID planted news male. Kana khara na ko. Kargina da khabar anihum aina sum kombing tau yeng bada. Ihana mad hairisi miyam khangandana achet pe warep logre ko miyam khangandana achet pe warep logre di pawmiduna kamaino phangino objecti miyam da chandure no ko atopamna press na phangba awang ba thaki source na hari adaga yana bagi wafam leigre public ta khangan na bagi wafam leitri sini ko sum laise adagi atui KUKI MLA sing khan the na ware pauchigi ahor pasarti yauri neba adagi karamba party the vote lep kani adagi suga government of India ga
relation yam phabachina maram oidina hojikti sarkar semba kanda akhoi KUKI MLA singju kano da yaurani paw singji amta mari makong samna dev ko Okay. adigi su group ne UPF ne ke no ne moina state tarpadi hojiki hairiba ngasi social media thagalakuni ko hojiki press the phongi wafum do lali amuk chu hairi ade pawji makha chatharakpada India block ngadi akhoi Manipur da assembly dissolve taraga press election tawno phai ji karo phongdo kre am hairi ko adigi moina pabidi se pawji plan tariba kambu na phongi ko pabidi se मोहन भगवत RSS की लुसिंग पुरेंची नवेंबर टांग कुंद लाकनी अरेगी महागना चरचांबुर चलगा KUKI MLA CSO सिंग उनरगा अरोई बोइना अखोगी मणिपुर सरकार सेनबगी खनगी गे मुहाय RSS की प्रोग्राम करी खनबई दुमाना खंगमंग मनतेबा तारीख कुमार थुइदना BJP के नेशनल प्रेसिडेंट अमदी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हेल्थ मा लाकनी अदा समाय तो मोदी लाकनी अम लाकनी सुद सरकार सेमदरे न वावा लावने ते हेलेबा अददा मसी कैरक्सुला आमे अदग पावसी मसक ममिंग हाइदोक्तबा सोर्स क्या पल्लबसु मिखल ममांगदा BJP लेड गवर्नमेंट नम लेत्रदि मिखल ममांगदा आई लाकदर मिखल लानिना 2027 खंगदे याम थुन लापंगदे मिखल ममांगदा BJP गवर्नमेंट नम लाकद्रगदि मणिपुर BJP की फिवम याम फत्तेना अदुगुम वाखलोनदा पाबीरगा BJP की ओइना वाबीरगा अदमाना हाइबा पावोइन तवेबा BJP ना मखोगी नेशनल पॉलिसी दा आइडियोलॉजी मु लौथु इसे नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड सेल्फ लास्ट है नत्रो अदि मणिपुर दा पॉपुलर गवर्नमेंट सेम मतंदा हानगे नो मथोंग चादबा पॉपुलर गवर्नमेंट लरदी BJP की फिल्म हेन सोक्सन गनी नेशनल सिक्योरिटी दसु अकाई बोय मणिपुर हजिक थोइब इरांगजिना नेशनल सिक्योरिटी द साफु पीरे अकाइबे पीरे से सेंट्रल लीडर्स इन कयार फोंदोखरबनेबा अदि नेशनल सिक्योरिटी द अकाइबे पीदबा BJP लेड गवर्नमेंट मतिक चादब सरकार अम लादी अमुहन हेना नेशनल सिक्योरिटी द अकाइबे पीदोरिनेबा अदमाना अकाइबे पीदब सरकार अम लाकपै मतंगदा BJP न खलग दोइसे नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी फव फतब खंदबिद अखोय नेशनल जिना मरु होय अदगा सेल्फ लास्ट हाइदबदी पंद्रसु यारेको मदुगी पॉलिसी दई एडॉप्ट तरकद्रायना तौरेना खलेउजदोना मदुगी पॉलिसी दई एडॉप्ट तौरे अद मणिपुर इलेक्शन ममांग BJP सरकार सेमद्रगदी BJP की फिवम फत्ते काना ममांगी कनोदा कांग्रेस नत्रगा अथै पार्टी न पालिंगदा इलेक्शन ममांगदा पावर पारगा इलेक्शन थेनरदी मखोगी पार्टी दो चौथोरकवा समना अनफेयर मीन्स नेबदो अखोई फ्री लेवल इवन लेवल ग्राउंड ऑन द इलेक्शन तौनहलगा अदुगी थोलक कैंडिडेट ना असेंग पीपल्स की मैंडेट ओइदिनेबा पावर पाइना इलेक्शन थेनरगा मदुदी कारकपददी याम सेंग हायदा अखोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन 100% दी ओइररोय अन आइना सिदा हाइजरी से BJP ना सरकार पारगा इलेक्शन थेनद्रदी BJP मुलनीना पाबीरीब लॉजिक तो अदु तौबिगनो मरमदी होजिक सरकार में इंस्टॉल तौरें खलसी अरगा साथीना मतिक चादवा हानगी सरकार अदुगुम म लाएं खलसी को BJP फिगम हेन सोकनेबो अदुना ममांगदै क्यारस हाइजगरे होजिक सरकार सेंबा हाइरिसे ngarang na handa hairaki raj bhavan da sarkar semba khopagi mami karim tadrina ani subada अखोगी होजिकती होम मिनिस्टर अमित शाह ना सरकार सेमसी इन कुछ हाइबे याब नतेबा ग्राउंड लेरिबा इंटेलिजेंट एजेंसी मयाम जिगी रिपोर्ट मतुंगिना सरकार सेंबा यारे एनी चीफ मिनिस्टर में इंस्टॉल तव मतमदा चोरसारपुर चंगबंग मनी लान तोरगी बानी सी ट्राइब अनि मंगना सपोर्ट तोरनी कांगपोपी चंगबंग मनी मोरे चपंग मनी हाइबे एश्योरेंस अदी ग्राउंड रियलिटी दो लेरकांदा इलेक्शन की कंडीसिव एनवायरनमेंट हम लेरकांदा सरकार सेमदोनेबा होजिक अदु लेरब्रान हंगुदी लेत्रिएबा अदुना मसी टेंटकना हाइरबदको अखोगी BJP की सेंट्रल लीडर्स नसु आई अमुक रिपीट तबजगे मणिपुर दा लेरिबा इरांग सिना मरम ओइदना नेशनल लेवल दा BJP की इज्जत हम सोकरे इंटरनेशनल लेवल याम सोई इलेक्शन दा मदुगी सोकपदो रिफ्लेक्ट तौगरे
Karnataka election the Kari Mamang, Irang no Rigidako, Adi Modi, Mayam Chefam Uikre, Madu Amona repeat the was Hoyd in a Maki, central government na Pamoy, Aragamani Puru River, Leramba, BJP Sarkarse, central government na Ahogi, Lemjaninga, Ahoy state government of Oiki Deva. Maduna Taba Hojik, Karamba composition, permutation Targa, Anuba, government of Semaga, Lemjaninga. National level BJP is it Wangadaba, Sarkar installed the Wungamadi Payeva, Adu Hojimati, Adu Gambagi Mong Late, Nasi Kabadas Yauri, central leaders in the Yare, side of Hoju leader can be like Hai Tadri. Sigma situations the Hojiki Hariba Pog, the Ayam Sing Hage, Kanagumba vested interest in a plan Turpa Pogni. I not mind to Okay, Adu by chance, Oda Maruina Kangup Aniji Marak Yana than a Sarkar Sembagi process some of the lie in a colors. Has it waited a film shida? Sarkar say BJP Kanguki, MLA Marakti, Sarkar Semapame, have given from Sehan Mamandos Mayamka Lagre, Aduna Sarkar Semo the Targani, Makogi, Kudongsaru, the Mayamka Lakuzima, Sarkar Semi Ayavi Puratana, has given February Taram among the Sarkar Seme, Sigi Matunda, Agogi. Community any gi trust resic mang we were from Kakile, Sarkar Fanam, Shemo Kuki, MLA, Mate, MLA in the Kan, Naxan of Yad, Wafum like the Rim Hesic. Aduna, Mate, MLA and Traga Kuki, MLA, Naxan, Deputy Talk Raga. Community any Maraksta, Kuki, trust revealed the Wungam when I was Tazabo, away Prazame, Masiki will Zikamina Uwafungi. MLA group Anina, Lanji Tona Helego, Sokosi, no Prazanga the Sire, our no Makeni Praza Tareko. Aduga MLA group anina yanare harga prajana yadraga di MLA sing di mathakta akhoi yamna pn ba sounding be attack chathar pa yaiba praja gi level da ground level da akhoi emotional connect ama tawraga yana ba nungsin ba hari opose matam jang ba pone ba akhoi gi kuki MLA taraga mati MLA kunthama ga yanare harga hete lanj loibna mi am sigre ba mi am no mang ta kreba Ada makoi hujik si hiba nagiba asopa nangiba mang dakiba singdagi emotion sediment kalaga rajniti khudong chawa hekta yengaga akoi sarkar assembly akoi masen janare se maitei MLA ga kuki MLA gi bokto yanaba ngamdringi perats dida praja singdi am tha yanabadi khartang tha ki matam jangni mase aduga karigumba adugumba thogdo oma thoba praja singi marakta yanabam poraba all uns to loin hil darba political conflict ladies Yanabon Poraba Adudi PR Thambagi Kanaban and Logdrineva. Mamangi government in the Karinto Namumdraba Poneva. Hanabas never nominal Konatan Tarisi. Aduga PR Lapagi, achievement and Loguni, have the central government, popular government lighting Isida. Popular government I yet upon peeling Isida, Mokoina Poropa, achievement Adu Yanagadi. Adu Muyanabangam Drineva. Highway hang the we hope the Hujik I don't clear me away with it now. Aduna Madu Yananaba a quite different agency can a honoring Tazi, Moyadu Karima, Poinama Yogdri, Adu Karima, Poinama Yorokana di Sarkar Semba, Naraga election to we welcome the Lakani Nathan. Okay. Zariko Prazagi mandate Prazana Sarkar Semapa Mibra Kuki Kanguna, Maitei Prazana, Hazik Sarkar Sempa Mibra, Aluga, Hazik Way film Sida, Maitei Madi Kuki, MLA Yasanaraga, Makoi own style of Manipurgi, Iran say, Loishanova, Savai commanding way. Aigi Apamba, Natragana, Aigi Wakan Aina Pamba port, two political Uziki crisis Sida. Political crisis to Hajage, say. I apama moto in a Punduki, a Punduk Tokti in a Kali. Being a journalist, any young BRC, Tauri Sicarino, Tui Sicarino, the Mayam the Tumbles in Itosi Haitare. Adana, Huzik Lady Ba, Pibum Sita, President Rules it Nipan Hejalabani, Tanipan Helaklaba, Matamsita. Koigi, Iran, see who's book Lushinbangam than a layaba. Iran Lushinba. Irang Lucian Bangam did not lay Visida. Aina Hygienic Evo Poti
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯔꯨꯜ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯇꯩ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯔꯨꯜꯁꯦ 356ꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯑꯟꯗꯔ ꯗ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯅ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯔꯒ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯔꯨꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯔꯨꯜ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯔꯨꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯅꯃꯥ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯎꯄꯥꯏ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯤꯔꯒ ꯊꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯍꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯏꯈꯤꯕ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯤ ꯗꯦꯠ ꯏꯁ ꯑꯅꯥꯗꯔ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯒꯦꯝꯕꯜ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯅꯁꯨ ꯈꯟꯗꯣꯛꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯤꯛ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯁꯦꯁ ꯀꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯕꯦꯁ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯕꯨꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 23 ꯃꯦ 2023ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯈꯛꯇꯒꯤ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯕꯨꯝ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯏꯟꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯜ ꯑꯥꯔ ꯕꯤꯛ ꯁꯣꯠꯅꯦꯕ ꯄꯣꯄꯤ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯁꯟꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯥꯗꯕ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤ ꯈꯔꯅꯁꯨ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯀꯔꯣ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯎꯟꯕ ꯖꯨꯋꯥꯔ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯍꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯤꯕꯅꯦꯕ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤꯅ ꯃꯥꯎ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯤꯅꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯛ ꯂꯣꯗꯦꯠ ꯇ꯭ꯔꯛꯁꯦ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯄꯨꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯅ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯕꯅꯦꯕ ꯗ꯭ꯔꯛ ꯐꯥꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤ ꯐꯥꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯟꯚꯤꯛꯇꯦꯠ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯟꯚꯤꯛ ꯇꯧꯗꯦ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯊꯩꯖꯤꯜꯂꯤ ꯊꯩꯗꯣꯛ ꯊꯩꯖꯤꯟ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯔꯤꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯠꯅ ꯆꯩꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯠꯅ ꯆꯩꯅꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯗꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁ꯭ꯄꯦꯌꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯅ ꯃꯔꯩ ꯌꯦꯠꯅꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯦꯗꯔ ꯗ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯏꯁ ꯋꯦꯖꯤꯡ ꯋꯥꯔ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯗ ꯗ꯭ꯔꯛ ꯂꯣꯔꯗꯁ or whether they are supporting or equipping the drug lords ka haibagi question ga je mayam ama thoktana tawkiba political confused with state amakhak manipur da leiba matamdu da thogla kanda hojikna kamai tawkeda hanadagi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯪꯉꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟꯗꯨ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯦ 3 2023ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯆꯥꯟꯁ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯕꯨꯝ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯄꯔꯄꯁꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯅꯦꯕ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛꯅꯁꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯣꯡꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔ ꯈꯔꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯝꯕ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯒꯅꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯏ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯥꯎ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏ ꯃꯊꯪ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯍꯟꯗꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯟꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ MLA 9 ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯒꯤ MLA ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯥꯔꯝꯕ ꯃꯣꯏ MLA 3 ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯗꯨ ꯍꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯉꯝꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯗꯔ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯔꯨꯂꯤꯡꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ BJP ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ BJPꯒꯤ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ BJPꯒꯤ MLAꯁꯤꯡꯅ BJPꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ BJP MLAꯁꯤꯡꯅ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯅꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯅꯣ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯔꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯅꯣ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯅꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯔꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄꯤꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ
haidi dictate se tawrakan da noi tawdu yaro haven singba namfu da tawra agadi mada area da oirgadi akoina ngamba amadi changeba adubu madugi area du so akoina thajadabagi maramdi they have extended the suspension of operations extended tawgre September 4 da tawra matungda suspended operation suspension of operation da leiriba UPF amadi KNO gi kadar singse sina moigi apama rom da sum chatpagi mami sida leiriba center gi keno singsina akoigi Manipur gi pochida moigi sidai sida khut ithing thing laktabagi mami se jawata Okay. Haidi amaga akoigi hujiki hoi matambudi community singjigi marakta khanari si yang kuina sangani budi hai to me khanariba community ani gi marakta khana haliba nuksina halandriba hana hangriba sian griba sinakriba manghan nakriba aga amaga akoigi hujibobuda yengthina bagi mami tahal sigi pot maru eba hungi pote vested interested level politicians sing influencer political influence to wanga mayam duna maduna silakpa pot oibanina madugi potu hujik si tabi wane ba khoi tawdabu in reality common people sing sigi maraktadi leiriba akoigi nuksina bagi chang dagi wari sananing bagi chang leiriba singse sigi pot sidi yam wanga lei tawdabu due to fear of the guns and the bayonet ko akoigi nongmai chindol singdo ꯀꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯃꯔꯤꯁꯦ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕꯁꯦ ꯏꯚꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLA ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯥꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩ ꯏꯚꯟ MLA ꯄꯥꯎꯂꯦꯟꯂꯥꯟ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯅꯒ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ until and unless ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯆꯪꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯂꯩꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ MLA 10ꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯂꯩꯇꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯃꯦꯖ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯇꯥꯔꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯄꯥꯎꯆꯦꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏ likely to join in the new government ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯂꯩ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯣꯖꯥꯔꯤꯀꯣ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ CSOꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯛꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯅꯤ ꯂꯩꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯋꯥꯏꯁꯤ ꯃꯇꯦꯛꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯨꯡꯌꯥꯎ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯦꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯄꯦꯅꯦꯜ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯎꯖꯔꯛꯄꯁꯤ 7-9 ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯎꯖꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯄꯦꯅꯦꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯉꯥꯡꯈꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯁꯦ ꯀꯨꯀꯤ MLA 10ꯁꯦ separate administration taliba UPF natraga KNO natraga KUKI militantsinggi makhada leiba haiba tai moigi verdict ta dagi KUKI gi CSO singgi moigi ngangba moigi directives ta chatliba MLA 10 se sina kaidaunungda akhoigi Manipur da government ama form to matam sidai sida until and unless moina taliba hujiki moigi khulai paiba akana thok sing moi maning de leiriba sing duna hairiba potu phangdri bhawudi moi gi verdict adum chakani aduga makhoi sida Manipur da khoi gi government ama semba iduda center na yagera moi gi BJP gi hena yagera yarora moi masigi post da support tawroi sai hanjan hair lai kari gi no khambra karigino hai matamda khoi any political party में vote lep kani na vote lep ga vote kari se vote kaning bagine ba single lamsing the vote ka ge hai tardi moi tara se vote ka ge hai tardi they should be supported by those gangsters sing duna moi support to ba changi ba gangsters sing duna vote support to roga vote capture to roga vote thadar kanda makhoi se kan ba natraga di makhoi se free and fair akhoi ge election se amukta da makhoi se akhoi asigi ken se selection ni ainari bane ba except Churchampurgi akoigi town gumba adugumba natana khitang lapthokhiba adwaidadi every election nati selection ne hainari bane ko aduna sigumba leiba mafum sida hojiki hariba MLA singduna they will fully support to those what the sugi mayam sin hariba singduda moi madugi matung ilaga kan wafum thamakani moi kiba nairoi kaigino the more they go moina sugi adigi no moi paiba singsi support tawri khudigi the more they have advantage of being elected for another 5 years hujik sumoi nuai lai poni ne moi tolo phangibani assembly dagi MLA magi tolo phangibani MLA mana enjoy tawba allowance sing phangibani MLA mana piba mi manga ama taru amagi magi kenodo tolo piribani local area development phangibani chingda lai sing ju phangibani
adagi petrol phangi bani moi everything they are enjoying adugi duainam nungai gro potu moi thadu ga kai sarkar sen ba yaw der moi du phangle di du aduna phai na khan baju khalamoi hainingai su leibra ha ba aduna hainingi ba poti government ama sem ba habasina BJP gi mathangi election da akhoi gi mai thi phajarak ta ba yai kaina akhoi MLA mana hai gi ba akhoi tahui ko Sri MLA Ramesho masamak na hai gi bani on kano da record lei bani kaigumba sarkar se sem dragadi akhoi mathangi election da BJP gi kano se kya phagdo mande na hai gi aduga amana muksu tang tranga gi matung da kano semani na hai gi busu lei bani lamnai gi kano da government semani na these are all kano neo political gimmick na ba adugi matung da tori se Bihar gi election sida confidence full lei gro matung da lakri se BL Santos lakri na BL Santos se organization secretary ni mana ground level study loi to thokru ne ma now they are sending some big shots ko adagi Mohan Bagan lakadu si moi politics moi mari leinai di kai tu moi political tongzabani politics sanajabani aduga sidai sida ground walk to godoriba adagi BJP gi phibam sida phagalna ba silakadoriba kholakadoriba sing sidi karyakata sing adagi mai grassroots worker sing leiriba RSS ki khangde sang paribar gi khangde leiriba mayam sina moina BJP se kanaba moi campaign torokadori ne mo ki oiba agenda amada adugi matung da muksu mo JP na da su lakadori ne hari ne ba awna moina lakadori ba sing sida akhoi da phau bu si kai phau ge matam da government ama sem do re na phau ri se kamaina akhoi da phau do ri ne mo se when there is none coming up that I will lead this government, I will form this government hai ba ngamba MLA amata su tholaktana adagi asomdagi leaders sina ma project to kaino amata su yaudana ma oiragadi akhoi sungam ngamoi haiba kaino me ama MLA ama huju hingna leiringai matam sida government ama form tobagi makhoi singje visit torba ni haina akhoina loba yabra yadabra se yam hangningai ne ba whether oiram su yai tobadubu aigi opinion dadi live se ground da akhoi moigi MP election da akhoi mai pakhi daba tobadubu Bihar da restore torokpa som da kamain tokdana BJP gi kind of president rules it continues to it can continue up to 3 years for ko another 6 months if the election commission of India said that conducive atmosphere amalai 3 election to bungamoy hai 3.5 years ko sida president rule thamdurim ne ba ana president rule thamingagi manung sida makhoi gi keno se khoi government su center di NDA ni dana ona NDA gi potsina Manipur ma pikraba sida leader mayam se la kan da makhoi na masi naina ra ka da makhoi vote mathang de kamaina vote ka ni he gi plan am sin ba la ko in ui ona they are meeting many intellectual so called intellectual civil society leader maira paibi kai mayam se moi unadana konadana ground walk mayam tauri aduga khara amana somda ai di minister oidragadi MLA oidragadi ai power lateramnina mathang vote ka wani na nungang budugi sarkar semni na padom da pangin ne be wane ba still now no one has come up as a leader and the one leader who already resigned to hibudumasu another group of MLA na mat already akoi yaroi haigrabani na there's a lot of akoi gi sarkar semana traga sem da baisida akoi da chamam na ba yam lei ai motadi sarkar se semakani haibagi sembagi preparation mande next election the BJP kamaina yam kagani haibagi kahan gani kamaina reorganize togani haibagi mot amakhakta lakpani na aidi lowi haib tare aduna ngasi fawa national leaders in Manipur lakpase Manipur ge je PR government se loisalaga Manipur na wa popular ministry popular government am sem gi wafum de thoi laite tawrabo masi khoi makhoi gi organization gi oiba dum part am khakai ba dare adu part to gi visit amoina Manipur di yauda ya da gi adu gi wafum ma man ba wafum lei aduna Manipur gi MLA sing sina haju fawa center gi miyoi sing da trust deficit lei ba gi adu gi mami ju am sound tawri bane sauna hajji mami am sauna tari ba du wafam dune aduna koi gi Manipur da national leaders in lakpu matam da han BL Santos lakpu matam da ju Manipur gi han palamba sarkar gi leaders in na yam ka na kan koi gi anoba lengak sem na bi da mut khar kan taksan ba wafam bolai tawrabo khumna ba ya da gi sarkar di sungsoi soi na sem gani adu karma matam na sem ga gi hai gi masi akan ba pressure pira kan hairam ba gi wafam sulai BL Santos na aduna hojik sum ba paung phak tholok pa KUKI MLA sing su hakoi anoba sarkar semak pon tam khoi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯋꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯄꯥꯎꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯥꯎ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯦꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯄꯤ.ꯑꯥꯔ.ꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦꯁꯤꯡꯁꯦ ꯗꯤꯖꯣꯜቭ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯪꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯇꯣꯇꯜꯂꯤ ꯑꯣꯟ ꯗꯤꯂꯦꯃꯥꯗꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯝꯃꯤꯁꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯒꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯟꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯣꯝꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯗꯕꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯊꯝꯅꯔꯤ